Another Malakenyam, Biakamal Guasame, Kenwar Online TV channel. And while I shanka waroka, Pibada Grunkin Dangro Wijandang Rebakel, Banaraj Keripon Mishalat Rewich, Kasa Sudan, Kajin Kuma Canada. Neme ku reaction ku lele lobin ka korka mishi jikanda chikan ladone biken invested in bikenega ki invest in the al country wike South Sudan chikalado biken ken bikenega even United States bon chikalado ne mi rami momela randin katere wike juba because Jakajanega Kampala ka Uganda. Allowing mean that la most embassy which ka Juba again can any embassy do China should made and chicken ladani can cook and kume self kim yadit cook and support cooking cook a benefit kata dan shunak jerewika South Sudan cooking it and contin nankali ke nanka kwak should ka da make an petroleum tated ka Chinese government. So kujamo lat kanu chukum South Sudan chede kan shedete kame chikalade wonene local manana chalat a United State ko United State chikalade wonene chukum South Sudan chicken bu ko me do no kum shayna de kum United State da ji South Sudan de kapalo de ko me kanga ke jenu na me no ngnerik ki no ngnelia anyway agenda na bana kwen ka jen report mane brought you palping kaliengda. Take a report mucha chair ke I radio ke media in South Sudan netin kontin tekwi self became yadit larken no ne keni men chalat kuma Canada chaje den nang alam method kuma South Sudan ko ne me keni very concerning men very concerning ke jene nika runte kon meche kormeche to gre wika South Sudan kuna kanda pankin shika contribute ko bi South Sudan bi sebke mayadit bangot kamerweja chengi medan meche ne dial chiki jenden chikala no medan le rode no kenichi itele milari mchi to gre wika South Sudan barayena mi kan ngajen tameno shire tun wan chika rolat jen mi jen kan ke ko chika ngajen no ne bi michit ka medan ne to ke 2013 banyo ko mil le rode re wika South Sudan. Chinetin kontil activist kene kon ngai kamana le road chikan message kana jakka kum self kem yadi den wona dare gwan woman chalata kume Canada de yene guch no yene ignore no the genu bitiba baje longre wika South Sudan biken biketok reason adan an tupke warning jene men kam ke kum South Sudan kajien Canada embassy which ka South Sudan ko jien dien news jeno take to bed back to ke to barian lot chicken jien lora bang tele embassy mi de jien lora bang unless kan ngajeno te mi jien muten wano kuma self ke mi yadi chinaita wanti rai kaje international community chi rai kaje kwana pele which Canada embassy chelado chiki jien ko right now chicken embassy dien kala do ne mi jira mi mote ka South Sudan ka jiranda Brazil wene ka Addis Ababa ka Ethiopia and then bukulu we ka embassy dien mite mi gorun wini mi be kulo wala wini mi mele rode jenene and with me embassy de cheja gat mi cheja gakre we do no more yena ngaje no there's something me betwok me bej me be mo be yar international community chikene jian lora bang metele mi jiang mala roda ke shalanga gwan ber shaji gono jin lun dakhu machar lunya were mala baluk self ke mi yadida anyo gwada ber me macha kam self ke mi yadida gwe ke jeno dere kuma spela yo dere je crash in a state chukuma self ke mi yadit tanyo kami jaka ne rebel to ko kien ko bi ko rodin nyoko mi je korodin medan lershi dakhu machar ra medan shal ke rebel. But after that, Chetenere wanted Chimana ala self came yadit, chicken and chicken look. Chicon enter right now, Western Equatoria, Tigidua ticketing. Our couple kume spelayo. Geojangayan Tuman Peace Initiative. Bonte Conte Chalke a all out group. Ten quality UPA. Sianen chicken and alat kesel kim yadi chicken reject. We mean that Chetenate wanted to door locoman alat kesel kim yadit. Adwobedian mi malo ben kajamo rewika South Sudan mo self became yadi kun season o men lede magwa kila jeno term rek bene mu go ahead with the election kan ke jeno election take a requirement to want la lede kan international community tin ngai kam dan le road ano cha kuin kwar cha de la lora bang atel ngot cha kuin kwar cha de la lora bang atel ne ti cha kwen ba penat ba jangat cha kuin kwar cha jalat ka lora bang tele security arrangement mechalat makan security arrangement kanalat
chuo je mo chede kwa ajena kwa le misal pike mi yadi langa je winmon ano jina gurungot ko da kuma chara ramu mu gurungot tele ngon mutole la gure ne ngot ne ke 2013 chala da jojo nodi e national election alat ke je barame lokenga e self pike mi yadi in state yo to na kor en kor 1000 people kule ne kana anga to ko e self pike ka lugda ko wona ka national election karwana mente mo kin dagro jendangro bakere to kontinene e jojo gwano chala very clear ano kira jaramadan en logo binetin kontitere wiki South Sudan bi kitiga mal gwanu mo wicha tianka corruption wicha tianka nepotism wicha tianka listing one gwanu mo chinere kola citizen cha salary cha like youth kon la kapka chin kono che je ko ngwana che wenial tel mu gwam le roda je liani changre wiki South Sudan ci South Sudan je chute kane to ngwanda nakana ten chal kanon gunmen. So what is the reason me de invest in de tere wiki South Sudan ke jamo gwan mo ci kuar che dier kom da le roda men gor ke lum jenene o kir dere chance dere jengun dere dia dere jako de were mala de je chalinga mena le roda de right now lenga mistake nin kolat ke kum self ke mi yadi reason dan jena aske invest in mejen kaje tiliyen kaling to top nan na da to ga shi hizi kaneten content la international community ko shi kan de take environment mi sha safe kaka yaman ji to ka warab state chanan dor self kem yadi ne ti 60 ti chanak ti chilu kane jendang di te ka bon maybe don ki peke ro de don ki we na ka 70 nobody know but peng me dit nin de ko ro de ne ti 60 awon ti chilu kono pele kurto to bada kon nan naro tin ngabada ngam naro din ka trauma re wike South Sudan ke kwiko tikir she goro da ne de kon la citizen da ka kam long den ke chon den yen kan ke reason nanaja pele which mede investor de ka benten gwan mo to kote tin la investor by the way kenetin mo te te ka kwak so ira na goro da liu tira na goro da bodere jek lakini invest when me take me la save when you go middle core and then they can invest there. Investor de ben dia several times the continent self became yadi la jena. But we ka Dubai, we ka Middle East. We go komu kanele de ben invest ka South Sudan. Balaje we are jack. Why? South Sudan take instability. Ka wal jaramandan take a cat, take a left talk bab and point their kir. Jaramandan de do de jele media no mala bi ko reng ma charche mal chelo kare ma charmla reng ma charjen kulet we ka jare wi ki jubamo. Mam yan ka jama si chong jen kwa kirel jon an wonene gor jeno be malbe ben weidu lon first vice president Dr. Machar roje nyore gor dob dan biya wen yam gaje ban mo de bum loide ko teke jengel de council de ten wenamo ti cha gor no de Dr. Machar de jenun ke nyiren ka Dr. Machar ka crucial determination dan te gaje but right now it is costing self came yadit ke tigde ketin kon tikeje kone me chebu to ko gwa keje ke karoida ngai kon mna to karam dictator so kuje mo so dan men je ga nga e kir ko reng ma char che lan wala no chamal chano ko jene we ke jere wuch we ne lora bang tele le dich mam ka ko jeme humiliation jan so na me de we ke jene di alten wana cha wonin cha kam kum self kem yadit eno gien Canada embassy ray which kajuba chugu jalame gwa a indication mijia galong not geno South Sudan chela gwa anymore right now ke international community kame dan chunga ke self ke yadit so na median linka kwinga ke kwin embassy kama na chi jare which ka South Sudan ka she kel ka wada embassy ngwan jen kan big we can neighboring countries jen gwa dan big weten chaya linga no Canada Addis Ababa we to koken America embassy jawe ka dar shal ka me Uganda gor jeno te de bu process ten kati ka South Sudan ke tike jube bedel we ka Kampala ka Uganda bi nyin gor yale ka so agenda an le roda na me manyo do country chabek karam dan tike dora nga self ke me yadit so na me de yendi alling ka do dan alen ngardin ka ja South Sudan gor mal Ramadan bi no nge kir mun no je be mal be ben kir Michel lok ci ta lok jomane bu kon consequence tin kon be ben ka long mala bu kon enen
So right now we con December pai wero ku kwin kware me yene con the dorm let can right now what they are planning to do be ni jen but kire jen don kero the surrounded Canadian one ko te gade ni by the way te chanon karab support for je je chu gujuba ka Uganda people van force pon kare ke juba guje no kan te baje kan ke baje gang but South Sudanese they are different people chicken Uganda ne they don't care mi si look no maluben ba no ka dob dan de non ke ja